Eh, Eba, kuna watu nimekuwa nikisikia wanalalamika sikio wanasema maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu, ni kweli. Maisha ni ngumu, ni kweli. Ila wangu tu inafaa tukumbuke, japokuwa sisi tunakula kwa jasho. Kuna watu ambao kwa sasa hivi wanakula kwa udongo. So ukijaribu kufikiria unaweza ona ni yupi ana maisha mazuri, kwa mwenye anakula kwa jasho na mwenye anakula kwa udongo. So hatufai kukaa tukilalamika. Nafaa tupambane, tutafute, tujitume, tufanye kazi. Vile iliandikwa ni sawa, lazima tutahangaika, tutafanya kazi, tutachoka ndio tupate chakula. Hilo sio jambo jipya. Inafaa tu tujikaze, tupambane ndio tuweze kupata chakula. Na ni ukweli haiwezi kuwa rahisi. Ni kweli haiwezi kuwa rahisi. Unaona kama sasa hivi nimepambana chapata chai. So ni jambo la kumshukuru Mungu. Niko sawa. Na ninajua kuna mtu hadi sasa hivi hana uwezo wa kupata hii chakula. So acha niseme amen na asante kwa Mungu.